Ja sam Amela Bajrović, novinarka iz Novog Pazara. U ovom poslu sam preko 20 godina i za sve to vreme radila sam za brojne lokalne, regionalne i nacionalne medije u Srbiji. Da ih ne nabrajam sada sve redom, izdvojit ću samo dva. To je Radio 100+, u kojem radim poslednjih 19 godina. To je inače radio novinske agencije Beta iz Beograda. I izdvojit ću Radio Slobodna Evropa, čija sam dopisnica poslednjih 7 godina. Za sve ovo vreme radila sam poslove od reportera do urednika ili, kako mi to često volimo da kažemo, radila sam poslove od pijačnog barometra pa sve do velikih istraživačkih tekstova. Ono što mogu da kažem takođe jeste da je nekakva moja, nazovi, uža specijalnost, da su to teme koje se tiču društvenih i političkih izbivanja na ovom prostoru, ali ako je ja da biram, ja najradije biram teme koje se tiču odbrane ljudskih prava i sloboda, ukazivanja na nepravdu, ali i tople ljudske priče. Sloboda govora i izražavanja u regionu Sandžaka, odnosno jugozapadne Srbije, smatram da nije na zadovoljavajućem nivou, zato što još uvek ljudi nisu dovoljno slobodni i hrabri da pričaju o onome što vide, ono o čemu misle i ono šta osjećaju. Iako je u poslednjih 10 godina, mogu slobodno tako da kažem, u ovom regionu bilo dosta velikih seminara i raznih edukacija na tu temu, ja mislim da nam još uvek predstoji veliki posao kada je ova tema u pitanju i da još uvek treba da poradimo na tome da ohrabrimo ljude da slobodno pričaju o svemu tome što ih tišti. I nekako je ta sloboda govora i sloboda izražavanja na jedan indirektan način povezana i sa slobodom medija, dakle profesije kojom se ja bavim, gde takođe situacija nije sjajna. Mi poslednjih godina imamo dosta novih medija, pre svega portala, i to bi nekako trebalo da ukaže na to da imamo taj jedan veliki pluralizam kada je ova oblast u pitanju, ali zapravo u suštini nije tako, zato što su brojni portali zapravo mediji čija vlasnička struktura nije poznata i mediji koji su nekada čak i sasvim otvoreno naklonjeni određenoj političkoj grupaciji ili interesnoj grupi. U poslednjih nekoliko godina situacija sa informisanjem se promenila u smislu da se građani danas sve više informišu putem društvenih medija i putem društvenih mreža i portala, tako da je u tom smislu ovo zaista loša situacija. Jer nekako bih rekla da su i sami građani zbunjeni i ne znaju kome da veruju, a vrlo često i oni sami nesvesno prenose na taj način različite vrste dezinformacija, pa je možda i preporuka moja za njih sve da pripaze i da obrate pažnju na koji način se informišu i putem kojih medija se informišu. Novinari u ovom delu Srbije se nekako godinama sreću sa brojnim problemima koji se tiču cenzure, koji se tiču autocenzure, koji se tiču malih plata, ali i velikih pritisaka koji su nekako poslednjih godina sve više izraženi upravo sa ekspanzijom ovih društvenih mreža, pa danas mnogi ljudi vrlo lako mogu da dođu do vas. Način na koji se borimo protiv svih ovih problema jesu upravo ta nekakva, nazovi, pokušaj bar slobode govora da pričamo javno o svemu tome što nam se dešava. To je jedan od načina da prosto javnosti ukažemo na sve te probleme koji nas tište. A ono što bih rekla da nije vidljivo i da obični gledaoci, slušaoci, čitaoci nisu svesni šta su problemi novinara u ovom delu Srbije, jeste činjenica da u malim lokalnim sredinama je vrlo teško izveštavati o nekim događajima, odnosno o akterima, o ljudima koje vi lično poznajete, koji su možda vaši rođaci, komšije, poznanici. I u tom smislu mislim da lokalni mediji, lokalne redakcije imaju jedan problem više da iznađu način da se izbore i sa ovim problemom koji možda na prvi pogled i nije veliki, ali u principu jeste.
Istakla bih da su medijski zakoni u Srbiji veoma dobri, da su usklađeni sa zakonima Evropske unije, ali je jedan od većih problema to što se oni sporadično ili uopšte ne primenjuju. Istakla bih također još jedan od problema koji možda nije također vidljiv ovdašnjoj javnosti, a to je činjenica da nama vrlo često manjkaju adekvatni i relevantni sagovornici na različite teme na ovim prostorima, a nažalost još uvek ima i onih ljudi koji su na javnim funkcijama i koji smatraju da time što odbijaju da govore za medije, da će sakriti neku informaciju od javnosti i na neki način novinare doživljavaju jednim od najvećih neprijatelja. Naravno da se situacija u posljednjih 10 ili 20 godina promenila na bolje. Dakle, nije isto kao što je bilo ranije. Ima pomaka, ali naravno oni još uvek nisu zadovoljavajući. I ja bih tu istakla da ne bude da pričamo samo o nekim lošim stvarima, da napomenemo da ima i zaista pozitivnih primjera i pozitivnih ustanova koji imaju besprekornu saradnju sa medijima. To su uglavnom one ustanove i one institucije koje imaju portparole, odnosno osobe koje su zadužene za kontakt sa medijima i sa njima to zaista teče bez nikakvih većih problema. Ako bih morala nekoga da izdvojim, tu je svakako dobar primjer lokalna samouprava koja je posljednjih nekoliko godina veoma dosta poradila na ovom pitanju. Ima informativnu službu koja zaista besprekorno radi. Što se tiče negativnih primjera, eto, neću nikoga ovog trenutka i ovog puta izdvojiti pojedinačno, ali ću reći da takvih još uvek ima. Dakle, pored svih problema, eto, mi se borimo i sa ljudima koji su još uvek zatvoreni za medije. Sad, da ne bude da je sva naša pažnja okrenuta ka zvaničnim ustanovama i institucijama, ja moram da kažem da je i saradnja sa građanima vrlo često šarenolika. U smislu, građani će vrlo lako i vrlo rado pričati o problemima gde su oni žrtva. Međutim, ukoliko oni, hajde tako da kažem, su počinioci nekog lošeg dela i na neki način ugrožavaju ostalu javnost, onda je tu vrlo, vrlo teško naći sagovornika. I kao jedan od dobrih primjera kada pričam o ovome, ja ću pomenuti činjenicu da, recimo, u našem gradu smeće pluta ovdašnjim rekama koje bacaju ti obični građani. Vrlo je teško naći sagovornika. Ja bih rado napravila takvu priču sa ljudima, da čujem njihov stav i njihovu ispovest, hajde tako da kažem, zašto to rade, da li osjećaju trunku, griže savesti i prosto šta je to što nekog natera da baci smeće u reku, a ne u neku kantu ili šta god što je predviđeno za bacanje smeća. Tako dakle da situacija u tom smislu je šarenolika i kada su u pitanju zvanične institucije, ali i kada su u pitanju građani, a negde tu nama svima prestoji i negde se podrazumeva kao delom ovog posla da vi na neki način utičete na javnost, da utičete na sagovornike, da dođete do njih i da jednu priču na što bolji i što lepši, lagodniji, jednostavniji način približite vašim sugrađanima. Svojim najvećim uspehom smatram to što sam, zahvaljujući objavljivanju pojedinih informacija i priča, uspela da rešim pojedine probleme mojim sugrađanima, što sam uspela da ukažem javnosti na neku nepravdu, što sam uspela da, eto, neku priču koja je možda bila pod nekim velom tajnosti, obelodanim. Također, jedan od uspeha vidim i to što sam neke ljude, hajde tako da kažem, otvorila, odnosno ohrabrila ih da javno pričaju o svojim problemima, što sam uspela da im ukažem na važnost slobode govora, na važnost slobodnih medija. Ja ne bih ovdje sad pojedinačno pominjala ni jednu, ni pozitivnu, ni negativnu priču, ali je možda ovo svakako prilika da kažem da su vrlo važne, pa neka na prvi pogled izgledaju i najkraće vesti koje govore o tome, recimo, koliku platu primaju javni funkcioneri u gradu, koliko košta određena svečanost ili događaj,
šta će oni konkretno dobiti od nekog ugovora ili šta će izgubiti sa tim ugovorom. Dakle, i one male, nazovi, sitne priče, sitne vesti su itekako važne za građane i tu negde, eto, svojim uspehom smatram što sam na neki način uspela i građanima, ali i kolegama da ukažem da su to vrlo važne stvari na koje treba da obratimo pažnju i o čemu treba da informišemo javnost. I možda za kraj ja bih preporučila svim mladim ljudima koji možda imaju želju da se bave ovim poslom, da im kažem da je ovo jedna zaista divna profesija u kojoj ćete imati mogućnost da, ukoliko budete hrabri, istrajni, odlučni i ukoliko vam je onako pravda na prvom mestu, da utičete na poboljšanje, pre svega života u ovom gradu, ali i zemlje zajednice, dakle, u kojoj živimo.